Oh malu deh. Dengan dia lu deh. Dia lakon mak pamak putih. Langsung baninya nanya ngata gelap timpa. Ya hangat-hangat teman. Tuh ya. Hangat sih, oh ya micu. Hangat-hangat. Hangat-hangat apa tuh? Ya hangat-hangat. Oh hangat sih, ya hangatnya. Ya micu, cengku ya micu jaga. Alitik. Kan berarti ya. Saya hangat. Hangat-hangat kan. Hangat tuh. Bude ini lagi sen. Sang anjani sampun prapta Inggih. Atur uninayang titiang mangkin mokadi sang anjani sampun preside rauh. Sampuni side raris mosadwajeng kalene punika digelis dani nyakupan tangan kalih ngaturang bakti sembah pangubaktin danine punika kapucukang pisan majeng ring linggih ajin ideni sarawi amang dani ngaturang manik asteginene punika majeng ring ajin idene sampune namping ber sampun raris manik asteginene kegamel katenungen raris mensapunapi muas setuh kerajaan
kauningin parindikan manik asteginene buih mapuare raris ide sang resi Brahman tieu pisan kayun ide sang naraci boleh manut ring sejeroning tenung punike ide sang naraci wantah poleh paice saking hiyang baskarodi padi paice punike panugrahan punike mawit sangkaning panugrahan ide Sang Hyang Surya no aliasa Rabin muli ngararisane mangkin ide sang resi monakinin pemekasne majeng ring Rabin idene ngandikan ide sang resi arepe ketekaning Rabin idene uduh naraci dewa saja corah niste pidabdab ide ibuni ya lawatang jani lautang tuturang apang side pedas tatas ketekaning belahir ane jani ya. Apa karano Sang Hyang Surya
kenehang tuh ada hubungan apa ngajak ide sang yang Surya? Ngejen asedogeno maning Semalini kadilinggih ide sang yang Surya para moledang ketekaning Naraci tuh ulian hubungan apa totonan Sido raris ide ngicen manik astegina sane kawigunan manik astegina wih mula utama pesan sang Naraci ajere Diwau kadiasa punike pengandikan ide sang resi nyesed ketekaning sang Naraci mawastu sekadia jerih pisan sang Naraci matur marasore dewek iwang napi keawinan sekadi asa punike inggian pidabdab sang Naraci duaning rumah sering angge melaksana iwang saya anak roda sang maha resi ngantenan kadi punike pidabdab sang Naraci ninten presida matur jeung sayang banget krude kayu nite sang maharsi rares mastu kalene punike ide sang maharsi ngincepang tri pramana dur ngeraris ide mastu batu
Samandanaris rabini dene magentos angge matemahan dados batu.